Gihisgutan nga dunay langit nung templo nga nakita si propeta Ezekiel. Niya nagbaha ang tubig niini, niya kutob sa maagian, kahoy man o isda or lugar na agyoy kinabuhi. So ang templo nga gihisgutan sa unang pagbasa naghatag og kinabuhi, dili kamatayon. Diri sa atong ebanghelyo na ay templo nga tinukod og tao nga way kinabuhi. Si Kristo misulod niining templo nga way kinabuhi og niingon siya, gub-aning temploha og tukuron ko kini pag-usab sulod sa 3 ka adlaw. Ang pagtukod sa templo nga way kinabuhi kato mga bato ana ning abot og 46 years. Kining ato dinhing pila to ka buwan mo dinhi, pila ka tuig ni gitukod ning kaning templo kaning simbahan na. Wa mo kibaw. Less than 1 year kuno ni pagtukod ani. 2015 hangtod 2016 mga siyam ka buwan niya ato sa ning gi-renovate atong gi-repair ning abot sa mga usa ka tuig ug tunga. Una na refurnish na kanina ingon ani nang naong. Una pa ta naka rededicate. So dili dali pero si Kristo ingon siya, gub-an ninyo ni, di ba? Tukuron ko nig usab sud lang sa 3 ka adlaw. Nya, unsa may implikasyon niini? Nga kini di ay templo nga gigastuhan natog maayo, porting mahala matud pa diri sa ikaduhang pagbasa na ayusahay mo gamit tag mga bato nga importante kay mga bulawan, unsa pa nga mga bato nga nindot kay tanan, mga stained glass, sa ni granite, mga tiles, marble, mga nindot kay mga bato ba. Way kapuslanan basta dili matukod matud pang San Pablo sa tinuod nga sukaranan. Nya unsa man ang sukaranan nga tinuod, ma-templo man nga may kinabuhi kaning building o templo man nga mao ang lawas nato, si Kristo ra gyud kuno ang sukaranan. Mao na siya. Kamuron niangkon ba mo nga templo mo ni Kristo o templo sa demonyo? Gilingi ay mong tupad ina unsa man ka, templo ka ni Kristo o templo sa demonyo? Na. Unsa may makapahimo natong templo ni Kristo kung ang pulong sa Ginoo maoy naghari og nagbando sa atong mga hunahuna, pulong og buhat. Ang pulong sa Ginoo, panalitan niingon bagod ang Ginoo, pangwarta kamo niya na, pangwarta kamo. Uy, tubag. Naawa. So kung ang imo ganing lawas, ang imong hunahuna, ang imong pulong, ang imong buhat, pulos na nakasentro sa pagpangwarta, wa na, ang demonyo na igahari diyan nimo. Ano bang igihan na kay kag kwarta, worried na kay ka sa mga butang nga palit og kwarta or gitukod og kwarta sama ng yuta, balay, sakyanan, alahas, ana worried kay kana patay ka diha. Nya ang kwarta na gabuot, unsay colors imong buhok, unsay colors imong naong, unsay pormas imong kilay. Ang kwarta na nagbuot, unsay imong imnon, mag-inom ba kag pills, ana haron para kunuhay sa imong lawas, aron mo siksi ka, aron mo puti ka, aron mo hamis ka. Ang kwarta na nagbuot, dili nang Ginoo, ang demonyo na mo'y naghari diyan nimo. Kumusta maron? Kinsay nagbuot nga mo na imong naong, ang Ginoo o ang kwarta? Sige. Suway ko. Muna ingos Kristo, ayaw himuang balay sa akong amahan nga merkado. Unsa may sentros merkado? Kwarta.
Dinis ato, sige tagbaligyag slot. Nang warta tawa, kusga. Wow, unsa may atong gibuhat din naghimo tag proyekto para magamit sa katawhan. Naghimo tag proyekto. Nya ang atong kwarta, atong itampo dinha sa proyekto sa simbahan. Ayaw tiguma para sa imong kaugalingon, ang imong kwarta, itampo, i-share. Kaya imo na ng tipunon, ang imong kwarta, imo na ng tigumon para sa imong kaugalingon. Ang resulta, ana, ang imong kaugalingon nga mao ang templo, buhi nga templo sa Dios. Unsay nahitabo? Nahimo ng merkado. Ana na siya. Pero imo nang ipaambit sa pagtukod sa kaning gitawag natog way kinabuhi nga templo, kaning building nga mao ang simbahanan, ang imong buhi nga templo musamot og kabuhi kay ang Ginoo na may imong sentro. Mo nang gilimpyuhan ni Kristo ang templo didto nga iyang giadto kay importante sad ang kining gitawag tog lugar nga simbahanan pasama aning basilika, mga simbahan. Pero kung ang niya sa simbahan kwarta na gihunahuna, gigamit na ang simbahan para pagpangwarta, labi na namong mga pari, mga obispo, mga kardinal, santo papa, kwarta na mo gisintro diya simbahan, masuko ng Ginoo ana. Gubo na niyang temploha. Mao na usahay mga guba atong relasyon, hasta mga pari mag-away na tungod sa kwarta, hasta mga madri apil, hasta sang naaga trabaho simbahan galinibakay na, gadinautay na tungod sa kwarta. Nahitabo na wa usga mayo kay nahibaw mo, hitabo magpista kwarta mo gihunahuna, ang resulta na nag-away na amang gani mangundang igumas pista usap pay layog kay nauwawan man siya, labi nagipasanginlan nga wa girimit ang mga sobre sa kuan tambutangan man numero ang sobre sa solicitation niya, ibutang man na imungan, wa man marimit siya, wa nagibulsa siya, ay kung pasangin lang panuwayak ha, wa na nag-away na. Kita din atong gislat-slat aron way away, way sultihays ngan kinsay ni donate pero kompleto tas lista. Karon tingin Domingo akong isulti ninyo pila na kabuok na lista nato dito nga mga donors atong tanawon, pila kabuok. Ako itong gi-assign na ng atong treasurer, Sternara, amot Brad Loloy, nahibaw ba na lang. Subayan na ninyo, pila kabuok. Pero di na to isulti ang atong isulti, ang kantidad ng atong nadawat, nga gihusay po na nato, pila sa atong nagasto sa atong mga proyekto. Sige, kamong mga, kamong nahigugma sa inyong lawas, isip templos Ginoo, ayaw na butangig daghang kwarta. Kuha ang kwarta diha sa imong templo ihatag din sa simbahan, di ba? Ang Ginoo malipay kaayo. Matud pa sa atong tubag sa Salmo, ang makagagahom nga Dios ania uban kanato, ang Dios ni Jacob mao ang atong dalangpanan. Kung kita puy-an sa Ginoo, unya kitang nanimba dinhi hasta mong nas online, gipuy-an mo Ginoo, wa gyud problemang dili masulbad. Wa gyud problemang dili masulbad, way kasakit nga dili mugaan. Way kasubo nga dili mahupay. Kay kanang templo nga nagpuy-a Ginoo, ang dalangpanan niya ang Ginoo, matud pas unang pagbasa, buhi ang tanan, dili malaya. Sige, tingnan mo tupad. Yung napakaroy problema. Namutan na ba napakaroy mga problema. Nya mo ingon jay daghan tiroy. Aka na ang gapuyo ana niya demonyo. Kay kun ang Ginoo na magpuyo, wag ta ginatanang problema. Example ha, problema sa wa kay bugas.
Nya ang Ginoo na animo. Unsa may isultis Ginoo? Fasting and abstinence. Pero ang kanang gipuyag demonyo, unsa man? Pangutang. Mao na dayon. Pero ang Ginoo, fasting and abstinence. Pila ka adlaw, Lord? Mga 40 ka adlaw. Ayaw kaon, ayaw kinunsa. Patay sa daan na, Lord. Unsa naman say pulong sa Ginoo nga makaparelax nimo? Ang mamatay uban kanako, mabuhi uban kanako. Oh, di ba? Sige, katapusang lingi. Yung na ikaw, musunod ka na. Okay, pangutan na okay ka na. Yung isa, okay. Yung isa, ihurot na nagpalit og slat ang imong kwarta. Aron mabuhi ka uban ni Kristo. Tinuod mo yan na. Tinuod yun na. Oh, kaya di man bakakon ang Ginoo. Muna ningon si Kristo, guban ning timpluha nga gitukod ninyo 46 ka adlaw. Ako ray mo tukod ani 3 ra ka adlaw. Ingka, ang iya man tong lawas pagkabanhaw. Pero kaya bas Ginoong tukuron kining timpluha sud lang sa 3 ka adlaw? Kaya sad. Ang buhi ug ang dili buhing templo kayas Ginoo. Kausara mag-isa mo silti, let there be light. Nana ang light. Kausara siya moingon, let there be animals, let there be plants, let there be human being. Kausara siya musulti. Nana dayon. Nga naman, nothing is impossible with His power. Ug mao na ang atong gipasidunggan karon. Ug mao na ang hagit. Papuy-o nato ang Ginoo sulod sa atong templo nga mao ang atong lawas. Dili nato abusaran ang atong lawas. Dili ta magpadiktar sa kwarta kung unsay buhaton sa atong lawas. Ang Ginoo gyoy magdiktar unsaon nato ni paggamit ang atong lawas. Manindog ta.